yo ya mabe akwaba enne ye ba Nzimature TV aso ade makaku ye bele tinga ne la enne ye wo Cape Coast Castle ke ye enne ye wa se ba ne mvonyini mo elepe agwala mvonyini mo elepe agwala mu na le Cape Coast Castle na awie ba bi zaka na Nzimature TV enne duzu achi ya Isabella Cape Coast na banganza ma olo no hare adwale bi e waka ne mo nwure hia wo ahia ti ye enne ye du ajake mo ye wo Cape Coast Castle ke ya bi ava dwale one abakwasam mo fa no tumvure kaku aka mo otozokon tumvure kaku aka mo otozokon wole abakwasam ya enne ye la bi avia yereba tumvure kaku aka mana dodo ni ala ele kan ke tumvure kaku aka be shere wo anzama na be fare be gale Cape Coast be buare ndan wo Cape Coast na owuru wo Cape Coast esa be ziale wo Cape Coast mana dodo ni ala ele kan ke onozo Nzimature TV da bi am ye kekere be ke ya mo adwale biala mo ore kronje ya fiefre ba osane ke sanza ne fa akware na se ofa okira ye mo da ko ye fa de biala ye fa ye kire ehia ye ene ye wo suwa ya azoa moti de biala mo fa ne tumure ka kwa ka mo tozo kon ye ahire ye ndani buala yi wure on iziele enne Nzimature TV ya Cape Coast ke mo le kronje ye enne ye bia agre ba moti kele be elke biala ma wala ma ye nwe finya ma na do kenda ye o be ka Nzimature TV ya fa dawu ne on abakwasa mo fa ne tumure ka kwa ka ya agre ba ya da basi